10. prvenstvena pobjeda je upisana kraj imena ženskog rukometnog kluba Železničar Inđija. Ta posljednja 10. u utakmici protiv Kruševačkog Napretka 12. I pred samu utakmicu domaći tim je slovio za favorita, a to se kroz razornu igru po gošće vrlo brzo i vidjelo na parketu hale sportova u Inđiji. U 7. minutu je bilo 7:1. Pulenke trenera Vlade Šimičića su nastavile sa dobrom igrom i u nastavku meča, pa se na odmor otišlo sa rezultatom 17:10. U nastavku je par puta to bila i dvocifrena prednost, a svoje role dobija i mladi naraštaj na oduševljenje prisutne publike, ali i samih igračica domaćih tima. Na kraju meča bilo 34:26. Mislim da je utakmica bila takva da su mogli sve igrači jedne i druge ekipe da dobiju šansu. Tako da, nadam se da, što kažu i oni, da ćemo svi ostati zdravi do kraja sezone i eto, još jedne čestitke moje ekipi, samo mislim da smo imali pravi pristup, odmah od prvog minuta postavili stvari onako kako smo mi želi, kako smo spremali, tako da eto, čestitke i imamo sad 10 dana se spremimo za sljedeću utakmicu sa NIS-om, to nam je prvi sljedeći cilj. Da se neki mir uvukao u domaći sastav se osjetilo i posle utakmice, a iza njih je ostao crni period za koji se nadamo da se nikada neće ponoviti. Same gošće koji su u velikoj borbi za opstanak svoju priliku za bodovima moraju potražiti na drugom mestu. Čestitke naravno domaćinima na borbi, prikazanoj igri, na pobjedi. Najbitnije za obe ekipe da smo prošli utakmicu bez nekih povreda, da se ekipe spremaju za ono što ih čeka jedne drugo u narednom periodu, tako da srećno naravno domaćinu, uspješnu sezonu. Nataša Ćetković sa 7 golova je bila najefikasnija igračica meča, pa je priznanje za igračicu utakmice otišlo u prave ruke.